Yazwezulu ngiyabonga baba. Kade ngingekho baba enkonzweni. Bengihlubele umfowethu. Ngibonga Musa Nkosi ngoba simlondoloze kahle baba ufalisile. Ayibonga Nkosi. Mana zaletha ingcwele inyanga isiZulu sikhulele kuyo. Iyasifundisa ukuhlabelela. Yayingafuni umuntu uma ehlabelela ezishepisi. Ishepisi uyayibona into ihlafuna namhla nakusasa. Bingayifuni inyanga isiZulu into enjalo nje uma uhlabelela. Ibivela ishaya umbhobho lapha ithi thulu uyabhima. Ibisikhomba uyihlabelela umfundisi lokho kwenziwa njani. Yasithuma lapha yakuyaphuma lapha epulpit yehla lapha yamala. Yayisithi phumani bahlangabeze. Sengibashuma izile. Yesibakhomba abantu athi naba abantu la ngemuva. Ithempeli lasagcina lapha enhlaka babamkhulu. Sathi siyabuka sangabona umuntu. Yathi aniboni nanibuka ngamehla semhlabeni nanibona. Yathi lafa elihle kakhulu labo voba nibona naba abantu beqhamuka. Yathi hambani bahlangabeza ugibela entabeni yangakini. Amathempeli angimwazi ukuthi mangaki lapha. Mabe khona esaphuma kanye nabo lapha nabo bayasho nje ngokuthi esathunywa kanye nabo ayibonga Nkosi yamanazareth. Mina nje ngingokuqala mangathiwa akuvela insizwa lapha esathunywa kanye nazo ngawabala amathempeli la ngakithi. Izwi lasiphuma kwangathi khona into asithela ngayo sihlaba ngayo emsimbeni la. Yasisifundisa into eyodwa amanazareth. Kwakufiwa kakhulu abagcotshwa ababehamba emhlabeni. Yayisithi namhla ngiyaleluleka. Yathi uma nihambile lisemzini womuntu ningabodli ukudla enikunikwa ngeplate. Sakufundiswa inyanga isiZulu lokho. Yathi akulomuze nifika kuphaka ukudla kubekwe phambili kwamana sendlini. Kubekwe ndawonye ukudla. Kungaba isitambu, uphuthu, inyama kubekwe bese nisukuma ninamana ukuthi niyiphakele nina. Ayibonge Nkosi. Sakunikwa la ekhaya lokho ngoba kubonakala ukuthi siyalimazana. Yayiseluleka lathi ubheka ubani sehambile kakhulu kwakuhamba abavangeli yathi ubheka ubani ngesuku esidlule bekubika ubani sehambile ngalela bekubika ubani lothi niqedana ngokudla uma ke washiya nje umuntu edokodweni lakho uyaphoseka omunye afaka inhlabathi yathi namhlanje neluleka kwangakakhiwa la ekhaya amadokodo akhiwayo kwakusafaka ukuhlala koseyi kwaseqala sekwakhiwa kufakwa ingidi ngoba kubonakala ukuthi sithelelana inhlabathi safundiswa inyanga isiZulu maNazareth. Ukudla isifundisa ngokudla namhla sengeke ngibone masambile sisemsini abantu kufike kuphaka ukudla kubekwe ndawonye bagcotshwa kuyothi ukudla kubekiwe ndawonye sihlale phansi sibe abanumzana singafuni usukuma soyiphakela kanti kwathiwa mase kubekela sibosukuma siyiphakele thina ukuze ungasoli umuntu nikhona enkozweni manazana sasiselinda khona uJuly wenzeke linda ngo1992 91 uJuly ngewenzeke lendi inyanga esiZulu ayibuyanga la 92 ngibala kahle phela angaze 92 semkhohliwe nani khona kodwa sasisuka lapha siye kuwo lo July ubaba ubambe linda awubangabikho la ehleni ngikhumbula kufana kwakufika umhlobombane yahlala phansi inyanga isiZulu inkonzo yayisithi ayiphathwe isilo umhlobombane sayithatha inkonzo isilo sayithatha kwathi ngo-2 kuya ku3 sase siyabonga kwakuvala umhlangano sase sicela ukuthi babebizana ngomzala nobaba inyanga isiZulu sase sibhalele isilo sasiphuthuma kubi umhlangano yayisithi inyanga isiZulu yahlabela ingoma ka114 yathi wangidala uNkulunkulu Thixo Nkosi yamakhosi wangibeka kulo nsipho yathi sekungena inkonzo manje isho intambama ilanga seliyoshona yathi ngeke ngakhulumi namhla umhlangano uyavala yabeka amagama amabili mayiqeda lesihlabelelo yayisiqalaza ngapha kanti umshumayelo obelethi uJehova obelethi ilati ethempelini uhlonipha ukuthi uzohlala isilo lapho kuhlanga khona ilati waselisusa eliqhebule libeka lapha wangakabiki ipulpit kwakuseyisambulelo nje sika baba kuphela yathi mayiphakathi na inkonzo yesiyema yasithatha sayidula etafuleni yesikhala athi hawu ubani lomshumayelo obeke ubaba ngala wasekuthuleka ngoba sasi indaba selinditshekile saqalaza ukuthi uba umbona yathi ilata libekwa kanje yaselingenzisa isono
lithatheni ngabe lathatha ilathi inkonzo iphakathi wathi kususeni lapho uyabona lihlezi khona nje la bekwa nguye ayibona inkosi yamaNazaretha amen wathi libekwe lapha lingaphinde lisuke lapha ngilibeka khona noma ngafika umuntu omkhulu kangakanani lihlala kulesandla sami lihlala libheka amadoda wayesethi buyisana lapho 5 rand ngicela intethelelo sengenzi icala ukuthi ngahlala ethempelini ngafulathela umnikazi wesonto wasuka umvangelo lapha nawo wayehamba ekhothe egobile uba umncwane owasukuma no5 rand owawiphepha wafika wayinika inyanga izulu ihlezi phansi kweambulela ayiphatha inkonzo yayisisukuma yona uqobolwa ngayibona iguqa eLatini ubeke eLatini u5 rand oyiphepha athi baba ngicela intethelelo inkosi kusisizwe lwayo basizwe